Miličević da su prostavi istim oružjem, evo ubacio u igru Arapovića, nema Nakića u igri, u jednoj bržoj igri. Sigurno je da odnos snaga kada bi Cibona igrala u svom evropskom izdanju ne bi bio takav. Međutim, Zadar vrlo dobro igra i one igračke prednosti koje ima u toj situaciji, u toj utakmici protiv Cibone maksimalno uspješno i dobro koristi. Sudar Petranovića i Bečića u kojem su nastradali jedan i drugi, ali čini se da će obojica moći nastaviti igru. Nakić je ušao i zašao ušao. 24-14 vodi Zadar. Nakić. Čutura. Pahlić. Mlađan. Čutura je izbio loptu. Nije uspio Matulović. Cvjetićanin. Nakić. Čutura. Cvjetićanin. Cvjetićanin. Njegova druga trica i deveti koš. 24-17 vodi Zadar. Matulović. 25-17. Nakić. Arapović. Čutura. Matulović. Pahlić. Greška u koracima Pahlića. 26-17. 7 minuta i 45 sekundi do odmora. Cvjetićanin. Izmjena u Zadru, izlazi Matulović, izlazi Mlađana, ulazi Blažević i Popović. Dakle, izlazi jedan bek, jedan branić i jedno krilo, Mlađan u stvari jedino krilo u Zadru, ulazi visoki Blažević uz Popovića, Petranović, Blažević i Branković u sredini pod košem. U igri zone koju sada igra Zadar. Čutura. Nakić. Čutura. 28-19. Blažević. Petranović. Bečić. Cvjetićanin. Popović. Petranović. Izvanredno borbeni, ofenzivni Petranović. Po svaku cijenu želio je ispraviti ono što je u dva navrata nije uspio. 30-19. 30-19 vodi Zadar. Nije priznat koš, prekinuta je akcija. Čutura je napravio prekršaj. Ostao ležati na parketu, ali on se podigao. Na semaforu još uvijek 30-19 za Zadar, 6 minuta i 6 sekundi prije kraja. Prije kraja prvog dijela. 30-19 vodi Zadar.
Blažević. Bečić. Bečić. Ušić. Nakić. Blažević je napravio prekršaj. 5 minuta i 41 sekunda, odnosno 47 sekundi do završetka prvog dijela. Vlado Đurović, trener Zadra, zatražio minut odmora. Bilo je to bacanje 1 za 1, za drugo Nakić nije ni dobio priliku. Popović, Petranović. Ušić, 4 prekršaja, 4 vižnje Ušića i odmah zamjena u Ciboni. Utiče Čutura, izlazi Ušić. Slobodna bacanja za Veljka Petranovića, najboljeg igrača iz Zadra. 8 koševa postigao je Petranović, 30-19 za Zadar. Bečić. Šutičanin. Čutura. Nakić. Posljednje je igrao Nakić. Pahlić. Popović. Blažević. Za njega se zna da ima vrlo dobru ruku, što ono kažu košarkaši, sa polu udaljenosti, sa polu distancije. Dobar Blažević. 33-19. Bečić. Pahlić. Nakić. Petranović. Đurović pokazuje Petranoviću da može slobodno krenuti prema konfliktu, ovaj to usudio, zašto bi se znači onda uvijek područiti, naravno koji je pomislio da je to prekršaj, ali Zadar sada vodi za uvjerljivi 35-19 protiv Cibone, ovdje 3 minute i pol prije kraja prvog dijela. Bečić, 35-22. Pahlić. Blažević. Popović. Petranović. Branković. Međutim, Arapović je napravio prvi lični. Opet ulazi Matulović, a izašao je Pahlić. Branković. Branković je postigao 4 koša, ali zanimljivija je ona druga statistika koja se odnosi na Brankovića. On je čak 8 lopti odnio pod koševima i bio je uz Petranovića jedan od presudnih za tako visoko vodstvo Zadra. 37-22. Bečić, Arapović, prvi prekršaj Nakića. Trideset sedam
prvaka Evrope. Bečić. Nakić. Koš Nakića će biti priznat, a Branković je napravio treću ličnu. Još jedno dodatno slobodno bacanje za Nakića. 37-24. Matulović. Blažević. Petranović. Nakić. Bečić. Cvjetičanin. Nakić. Bečić. Nakić. Trica Nakića, njegov šesti koš, 37-28. 37-28 vodi Zadar, minutu i 45 sekundi prije odmora. Popović, Petranović, Matulović, Popović, Trica i Popovića, 40-28. Cvjetičanin. Nakić. Ponovo ulazi Pahlić, a zasluženi odmor za Petranovića. 40-28. Opet je pokušao Popović. Cvjetičanin. Čupura. Bečić. Arapović. Cvjetičanin. Pedeset 4 sekunde do odmora, 12 koševa prednosti za Zadar. Cvjetičanin. Čutura. Nakić. Popović je napravio prekršaj prvog poluvremena u kom Zadar vodi sa 40-28. Čutura. 40-29, reklo bi se na prvi pogled da su obrane igrale sjajno, međutim ovog puta u napadu nije baš bilo koncentracije, pa čini mi se da je to osnovni uzrok što nije postignuto mnogo koševa. U svakom slučaju bit će zanimljivo pogledati postotak šuta u prvom poluvremenu i što je moguće prikazati samo na početku drugog. 40-30 vodi Zadar, 25 sekundi prije odmora. Pahlić. Popović. Još 14 sekundi, naravno da Zadrani žele sačuvati loptu da bi još poentirali iz ovih posljednjih sekundi, iz ovog posljednjeg napada, ali Matulović još jednom 42-30. Završetak poluvremena, zasluženo vodstvo Zadra, 42-30, i da on zbog one ozljede koju je zadobio na zagrijavanju neće igrati do završetka utakmice. To je distorzija sportskog zgloba u poluvremenu i Dražen rekao da se nada da će te ozljede u skoroj budućnosti moći zaigrati. 42-30 vodi Zadar, ali dužan sam vam jedan podatak kojeg sam obećao krajem prvog poluvremena. Sigurno vas zanima postotak šuta. Upravo ono što smo svi pretpostavljali, ne toliko dobre obrane koliko slabi i dekoncentrirani napadi, naročito u redovima Cibone. Cibonin šut samo 29%. Samo 29%, Zadra 44%. Zadar igrao vrlo dobro, nadahnuto, a Cibona u nekom neuobičajenom za inače Cibonino izdanje kontraritmu. Vidjet ćemo što će donijeti drugo poluvreme. Popović.
Matulović, Petranović, Blažević, Matulović, Arapović, Pavličević, Nakić, Čutura, Pavličević, Cvjetičanin 42-32. Matulović, Branković, prekršaj Pavličevića, 3 prekršaja ima Damir Pavličević, 42-32, vodi za kraj. Kurvić je zaustavio ovu akciju svojom odlukom. Druga lična Nakića. Blažević, Popović, Petranović, Matulović, Nakić, Čutura. Blažević je prije toga napravio drugi prekršaj. 3 prekršaja igrača Cibone u drugom poluvremenu, 1 Zadra. Druga minuta nastavka, 12 koševa prednosti za Zadar. Sada Nesek, 44-34. Matulović, Popović. Popović, 46-34. Nakić, Čutura, Cvjetičanin, Arapović, Nakić. Nakić 46-36, 10 koševa Nakića. Najefikasniji na utakmici je Matulović sa 12 koševa, Cvjetičanin 11. Pavličević, Cvjetičanin, 46-38, vodi Zadar u 3. minuti drugog poluvremena. Petranović, 48-38, 13 koševa Petranovića. Nakić, Petranović, Matulović, Arapović, Mlađan ulazi u igru, a izašao je Branković. Drugi prekršaj Matulovića, 3 prekršaja gostiju, 2 domaćina. Još 16 minuta i 40 sekundi igre do kraja, dakle 4. minuta i 10 koševa prednosti za Zadar. Nakić, Popović je napravio drugu ličnu.
je to bila lopta i prebrzo ubacivanje pred Mlađana Čuturina da bi mogao i dobatiti je. Blažević. 50-38. Blažević je vrlo dobro danas odigrao. Naročito sada u trenucima kada nema Rankovića. Kada nema Rankovića koji cijelu utakmicu u onakvom ritmu kako mi je počeo 30 minuta ne može odigrati. Treća višna Blaževića. 50-38 za Zadar u 5. minuti drugog poluvremena. Nakić, Arapović. Mali verbalni duel Mlađana i Nakića, ali Petranović je smirio situaciju. I Stić Dvoran i upozorava da zadrže razinu dostojanstva prema igračima Suparničke momčadi, jer ko ne zna čuvati tuđe dostojanstvo ne zna svoje. Obostrana Mlađanu i Nakiću. (52-38) 14 osnova prednosti za Zadar. Četvrti prekršaj Mlađana. Alapović, Pavličević. Nakić. Cvjetićanin. 52-40. Matulović. Cvjetićanin. Pavličević. Nakić. Čutura. I Mlađan zbog petog prekršaja mora napustiti igru. 5 listi Mlađana. 52-42 i još jedno slobodno Čuturu. Slobodno bacanje Čutura. 52-42. Matulović. Popović. Petranović. Arapović. Cvjetićanin. Nakić. Cvjetićanin. Arapović. Nakić. Čutura. Arapović. Arapović. Petranović se odmara, a ulazi Obat, ali opet 3 visoka centra u igri, sada Branković, pa Obat koji je ušao i Blažević. Slobodna bacanja za Zorana Čuturu, 52-42. 52-43. Blažević. Matulović. Branković. Arapović je zadnji dirnuo loptu, dakle još jedan napad Zadra u 7. minuti drugog poluvremena pri vodstvu Zadra 52-43. Matulović. Obad. Popović.
njegova druga priča, njegov 11. koš, a Zadrov 55. 55-43. Arapović. Branković je napravio četvrtu ličnu. Četvrta lična, reprezentativnog centra Stojka Branković. Arapović. Matulović, Obad. Pavličević. Arapović. Arapović je napravio ličnu napadu, preka lična Arapovića, 55-45. Nije priznat koš. U igru će ući Pahlić. Zamjenjuje Obada. Pet prekršaja gostiju, 9 domaćih, 12 minuta i 54 sekunde do završetka utakmice. Pahlić. Popović. Pahlić. Matulović. Pahlić. Ni repriza, ali unutar linije 6-20 Popovića nije uspjela. Nakić. Nakić, 55-47 i još jedno slobodno bacanje. Ne, ipak Kudas pokazuje da je Matulović napravio prekršaj, ali da se neće izvoditi dodatno slobodno bacanje. 55-47. 55-47 za Zadar. Matulović. Popović. Pahlić. Nakić. Pavljuković. Cvjetičanin. Čutura, Cvjetičanin. Sami su bili Čutura i Cvjetičanin protiv cijele petorke Zadra. Arapović. Čutura. Čutura je pao u sudaru sa Brankovićem. Branković je krenuo na loptu. Čutura je tresnuo parket. Zaista na jedan način koji 55-49 vodi Zadar. Evo vidite do kraja 11 minuta vodio cijelu utakmicu. Igra protiv prvaka Europe. Iskusna ekipa, doduše bez Dražena Petrovića. 55-49. 55-49 za Zadar. Petranović. Pavličević. Nakić. Cvjetičanin. Pahlić. Prekršaj Cvjetičanina. 57-49. Pahlić je išao u prodor da bi Cvjetičanina jednostavno prisilio da napravi još i prekršaj. 57-49 za Zadar. 58-49. Nakić. Čutura.
Cvjetničanin. Pahlić je napravio prekršaj na Tituri. Prvi prekršaj Pahlića. 58, 49. 58, 49 za Zadar, 10 minuta i 17 sekundi do kraja. Slobodno bacanje Titure, 1 za 1. Umeđu vremenu vidjeli ste Blažević 60-49. 11 koševa prednosti za Zadar. Točno smo na pola drugog poluvremena. Branković je napravio petu ličnu. Branković mora izaći iz igre zbog 5 prekršaja. I naravno u igru ulazi još jedan centar Obar. Slobodna bacanja, Damir Pavličević. Šestdeset, 50. Šestdeset, 51. Matulović. Matulović 62-51. Nakić. Blažević je napravio prekršaj. Ipak Pahlić. Pahlić druga lična. Blažević je samo podigao ruke kako bi sucima pokazao da on ništa nije kriv i zaista nije bio. Pahlić je napravio ličnu. 1 za 1. Još jednom. 62-52. 9, 24 sekunde do kraja. 62-53. Pahlić, Matulović, Petranović, Pahlić. Pahlić, 64-53. Pavličević, Cvjetničanin, 64-55, 8 minuta i 45 sekundi do kraja. Petranović, Čutura je napravio drugu ličnu. 7 prekršaja Cibone. 7 prekršaja igrača Cibone u drugom poluvremenu. 64-55 za Zadar. Petranović, Matulović, Petranović, Pahlić, Matulović, Blažević, Pavličević, Cvjetničanin, Nakić, Arapović,
Matulović, četvrta lična. 7 minuta i 52 sekunde do kraja, 64-55 za Zadar. U igru umjesto Matulovića ulazi Popović. Šestdeset 57. Petranović, Obad, vrijedni Obad, 66-57, kada je za Zadar bilo najvažnije, evo Obad 66-57. Pavličević, Šutura, Blažević, Obad, Arapović, Pavličević, Nakić, Cvjetičanin, izvanredni Cvjetičanin, njegov 19. koš, najkasniji igrač utakmice, 66-59. 6 minuta i 54 sekunde do kraja. Sjajni Pahlić. Nije baš poznat kao neki realizator, ali je motorna snaga ekipe kada treba povući, kada treba napraviti prodor, kada treba napraviti neku animaciju i motivaciju za igru. Pahlić je on razdoblje odigrao zaista vrlo dobro. Šutura, ponovo Cvjetičanin. Obad, 68-59 za Zadar. Popović, Petranović, Obad, sigurne ruke i Obad, 70-59. Točno 6 minuta do završetka utakmice. Pavličević, Cvjetičanin, Pavličević, Nakić, Arapović, Nakić, 70-61. Pahlić, Popović, Obad, Nakićeva četvrta lična. U igru ulazi našao je Cvjetičanin. 70-61 vodi Zadar. Obad, sedamdeset jedan, 61. Mali nesporazum jer u prvom trenutku na semaforu nije bio prikazan ovaj pogodak kojeg je postigao Obad, evo sada je sve u redu na semaforu. 71-61 za Zadar. Nakić je napravio četvrtu ličnu, to je bilo jasno od samog početka. Obad, 72-61. Pavličević, nije uspio Ušić. Pahlić, Blažević. Oduševio je Blažević danas nekošan šuter, zaista jednim senzibilnim ubačajem za visokog centra talentiranog mladića. Vrlo ugodno reći. Šutura
Čutura, 74-63. 4 minute i 34 sekunde do kraja. Pahlić. Blažević. Pahlić je po svaku cijenu želio doći do lopte i pritom je srušio visokog Arapovića, 2 metra i 15 cm visokog centra Cibone Arapovića. Pahlić je napravio treću listu. 74-63, 4 minute i 16 sekundi do kraja. Slobodno bacanje, 1-1 Arapovića. 74-64. Petranović. Popović. Pahlić. Obad. Blažević, Obad. Ušić. 3 minute i 50 sekundi do kraja. 10 koševa prednosti za Zadar. Nakić. Obad. Pahlić. Pahlić. 76-64. Pale se sada bakne u Zadarskoj sportskoj dvorani, nema gledalca koji nije na nogama, koji nije podigao ruke. Zadar je, moram govoriti ono što sam rekao u prvom poluvremenu, zaista jednom fanatičnom borbenošću, jednom žarkom željom za pobedom izborio ovo oduševljenje gledališta i zasluženo vodi protiv Cibone sa 2 minute i 52 sekunde, 50 sekundi, 2 minute i nešto manje od 3 minute do kraja, 14 koševa prednosti za Zadar. Minutu odmah kucima, ali sad je to neobično za jednu finalnu utakmicu prvenstva i dosta je dobro za našu košarku, koja je Cibona kao evropski prvak u utakmicama play-offa odigrala po 3 utakmice, što se pokazalo da mi Zagrebčani nisu uvijek neprikosnoveni. I u ovoj utakmici Zadar vodi se 78-64, treća utakmica igra se u Zagrebu. Blažević. Petranović. Nakić. Poličević. Čutura. 78-66. Blažević je napravio četvrti prekršaj. Još jedno slobodno bacanje za Čuturu. 78-66, 2 minute prije kraja. 78-66. Pahlić. Popović. 80-66 vodi Zadar. Zadar je pobjedio Cibonu u drugoj utakmici. Cibona drugu meč loptu nije iskoristila, treća meč lopta za Zadar i za Cibonu u Zagrebu u subotu u isto vrijeme s početkom u 20 sati. 80-66, naravno da ni televizija neće izostati. Popović, treća lična. 80-66 minuta i 13 sekundi do kraja.
igrački minus za Cibonu, zato što nije igrao Dražen Petrović, ipak je bio veći od psihološkog plusa. Šuti Radonić i Kurilić upozorili su sada gledalište da bi mogli prekinuti utakmicu ako će se bacati papiri, novčići i tako dalje. Čuli Petranovića koji danas malte ne postaje službeni spiker ovdje u Jazinama, koji je u dva navrata umirio što je rekao, evo sada izdržite u ovu minutu i 30 sekundi pa se poslije veselite, tako i treba. 80-67. Cibona je imala izvjestan alibi što ne igra Dražen Petrović i taj alibi iskoristila u prvoj utakmici kada je bila ista situacija, samo što tada Dražen nije bio ozlijeđen. Međutim, ovog puta taj minus, taj igrački minus bio je veći od psihološkog plusa što Cibona nije imala imperativ da mora pobijediti dok je Zadar imao. U slučaju poraza Zadar petu listu i napušta igru. 80-68, 54 sekunde do završetka utakmice. 81-68. Arapović je dodao loptu u ruku Obadu. Obad je napravio prekršaj. 34 sekunde do kraja, pobjeda Zadra u Jazinama protiv Cibone. 82-68. Blažević. Koševa prednosti koliko je bilo i na utakmici u Zagrebu kada je Cibona pobjedila Zadar. Dakle, potpuno izjednačenost barem što se rezultata tiče, ali Cvjetićanin 84-72, 3-2-1 i kraj. 84-73, 84